Hazır bir günde çıkıp ketmesingler buzup talqılaydı menanlardan qayoqqa borasinglar, shu yoqqa borasinglar deb. 17 yıl bekir yaşadыңыздарбы же жана вагонда? Bu yerda yashaydilar. Hozir bar yoqda olib chiqib ketib, mana ko'chib ketib Vagonda estelik qilib alaverіңіз өзіңіз. Айлық апарып берейін, айылда үй бар ма? Же жоқ? Yo'q, ayılga Eştepe жоқ та? Рыспай Абдыкадыров көчөсүндөгү чоң мост бар, барыңыздар билесиздер. Анын астында жайгашкан бул вагондо, күркөдө 17 жылдык бир үй бүлөнүн тарыхы жатат десек болот. Анткени бул жерде Эржигитов Акболуш Базаргүл Эржигитова 17 жылдан бери жашап, бир уул бир кызды тарбиялап чоңойтушуп, андан кийин кызынан 2 небереси, кызы 5 адам жалпы ушул жерде кышын жазын жаман вагондун ичинде жашоого аргасыз болгон. Анткени алардын башка бара турган турак жайы, орундугу болбогондуктан көпүрөнүн астында жашап келүүгө мажбур болушкан. Булардын сабыры, топук кылып жашоого, бири-бирине эч мындай налбастан ушул жерде күнү өтүп жатканына шүгүр кылып, акыры үнү Кудайга жетип, Кудай Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович себепчи кылып, бүгүн кубанычтуу бир жаңылыктын алдында турат. Бул үй бүлөгө шаар мэри Ош шаарынан бир бөлмөлүү батир алып, көчүрүп барып, ал батирди Белекке тапшыруу алдында турат. Биз сиздер менен бул күркөдөн көчүп, жаңы батирге барган үй бүлөнүн жаңы үйүн жана алардын буга чейинки башынан өткүзгөн жашоосу тууралуу ошол жерден көрсөтүп беребиз. Biz Xudo xolasa mana shul yerda yashaydilar. Hozir bar yoqda olib chiqib ketib, mana ko'chib ketib. Bu yerda mana hech narsamiz qolmadi. Hozir mashina ko'pligini minipalligida mashina kelsa, vagonni jildirib nima joyga kirgizib olamiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa mana pustoy nima qoldi. Shul yerda yashadik qancha yil, mana 17 yil va 18 yıl shuncha bo'ldi. Mana shul yerda yashab, shul yerda kun ko'rdik. Hozir mana merimizga rahmat, uy berib, o'shal uyga ko'chib, bu yer yukni jetkirdik. Daha kichkina yuklar bo'lsa olib ketib, shu yoqda yashaymiz. Урматтуу биздин катталуучулар, биз азыр сиздерге биринчи вагондогу жашоону көргөздүк. Биздин ал жерде жашап жаткан туугандарыбыз мына өзүңүздөр көрүп турган көп кабаттуу үйгө көчүрүлүп келинди. Бул жерде бардык шарттары менен бир бөлмөлүү үйгө көчүрүлүп киргизилди. Бул жакта ойноо аянттары балдар үчүн дагы каралган. 2 небереси менен ушул жерде эми жакшы күн кечирет. Азыр сиздерге ичине кирип кенен көргөзөбүз. Assalamualaikum. Qandaysiz hajim? Yaxshimi? Uyquluk bo'lsin. Xudoga rahmat, rahmat. Aytganingizga sizga bo'lsinlar, yo'qlar. To'ylar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin uydan. Salomatsizlar, qandaysizlar? Salomatsizlar, qandaysizlar? Eje qandaysiz? Yaxshimi? Uyquluk bo'lsin, eje. Ömürlü bo'lingizda to'ylar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin shu yerda. Vay azamatlar bunga. So'nim bo'lib turdi, ejiga. Mana qulluq bo'lsin uylar. Так, bir komnat ekan. Azar kuxnyasini ko'raylik-chi. Bu vannasi ekan, ha? Bu kuxnyasi, salomatsizmi? Salomat. Qanday yaxshimi? Salomat. Kuxnyasida sonda ekan, ha? Qab o'tiringizlar. Kim bor daga? 17 yil bekir yashadingizlarmi, je? Jana vagonda. Vagonda bayağı bunları baseylerdi karavulçuluk kılatlarında. Bol turgan vagon bayağı yemenik olgan. Can vatan bayıktığa. Anan biz karavulçuluk kılıp 3.000-4.000 aylık bileteledi. Oşu anan beribey
Aylığı sen Berbe veriyorsun. koygan. Jaylatan var. Tam var. Anan bu vagonun sapsın neme olup ketkenler. Cemaat şu Kaçak buzu içe koymanı semencikten verip başka koydular. alan. Bir şey yap, onundan desek, erten bir sürü bilen ötüp yattı. 60 binge götürüp yattı aylığa. Nemesi. Şol berbe koydu. Ana ceytri onu hiç nerse biliyor. Ona desem, bir ülkeler var bekenler. Adet neme kılır berçen. Vagondu verdi. Bir pavruşlukta şalaklar sapsın aldı olkan. Bir işte sen bir teze Vagonda istelik kılıp alıvermiyor özünüz. Aylık apar vereyim. Ayında bir var mı? Yok mu? Yok, ayın. Eştepe yok da. Zaten Andamda atınız kim? Boluş'un Akboluş'ta, Boluş yani. Boluşa var, mınday kılağız. Oşol vagonumuz estetik bolup kalsın. Men balдар kaytayın. Akkuratna ememinen evakuatör menen жүктөp hemen ıskal kaparıp koygular. Kerek болгондо awam beresiңер. 4 миңга сизди мэрияга эле кызмат кылабыз. Мэрияга кызмат кылабыз. Азыр бизде кесибиңиз эмне өзү? Ben özü kesibim buldozeriz. Как раз бизде мына жаңы бульдозерлер келет. Жаңы бульдозер, жаңы погрузчик, жаңы экскаватор, жаңы техника 120 масловый техника келет. Анан сырткарда 60 техника алганбыз. Общий баардыгы биригип 180 техникабыз бар. Ошонун бирөөнү сизге байтып алабыз. Айлыгыңыз бир 20-30 миңден кем болбойт. Жаздагы как раз bir техникага эме кылып алгыла. Кудай кааласа жардам берем. Аба эже жардам берем. Кудай кааласа бул күндөр өтүп кетет. Бул күндөр өтөт. Кудай кааласа баары жакшы болот. Эч кыжаат болбогула. Урматтуу Болушова, урматтуу Базаргүл эже, ушул жаңы үйүңөр кут болсун. Ушул жерден жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Неберелериңизди үйлөңүздөр, неберелерди турмушка бериңиздер ушул жерден. Ушул биз мэриянын атынан сиздерге бир бөлмөлүү батирди белек кылып тартуулайбыз сиздерге. Rahmat. Баптыр, Базаргүл эже. Ооба, кут болсун үйүңүздөр, жакшылыктар болсун, мен бир бата бериңиз аба. Sözüm kısa olsa da Allah Teala'nın yaşlılıkları daim sizlerge versin. Hiç kaçan oruğlar şu elin göğünü çekip el menen şunday da en jaman bir neme günüңөр şunday olsun. Kalan jakşı açsa açmanın aslında oynap gelip katkırıp da жүрüşüңөр Allah'ım. Amin. Allahu akbar. Rahmat. Çok tinç bolуңуздар, ha? Bir avam menen sürükle çıkıyorum. Nesteli bunu ver. Kesin olup jakşı olup Vagonda ушул жерге кароол болуп келип мосунастыга неме баштаганда келип онда мына дискотека ночной кылып бар эле. Кийин мына ошо кароолчулук кылып ошол жерлерде жатып алда кылып жүрдүкпү. Баганда кышында эң суук, свет өчүп калган күндөр болуп атты, башкалар болуп атты. Эми наракта берак чыдап мына ушу балдарым ушу өзүн башка кылбасын деп ушу кароолчулук башка иш жок алгиде болуп калдык ошо алы кыйын неме маалда. Ana çıdap yaşap geldik de onun arasında ben Россияга 4 ayla 5 ayla işlep gelip jattım. Başka olmadı. Basseyinlerden karolculuk kılıp şu 3 basseyinde kara neme kılıp attım üçöden 4 bin 5 bin şundaydım aylığım üçün. Hazır hem tolkundarıp duram Kudağa şükür şu özüm uyum boğan için. Vaganda жүрдük şu 17 yıl yaşsak da kışında toңуп балдарымды орап коем өзүм ичсем дагы төшөккө жылуураак отурсун деп. Жайында ысыкта чыдабайдын ар жагын тосуп алып ошол жерде отурарчы. Да муруп кетпесин деп ондо отурду боякта. Ya былтыр эле жылдары давай айдап давай. Азыр бир күндө чыгып кетпесиңер бузуп талкылайбын мен аңардан каяка барасыңар шаяка барасыңар деп. Бир өз айткенге ошо 4-5 gün oldu. Barıp görüp şartımda gördü. Daima şükür meriz, düşünmenizge. Size okşagan adamlara yardım bergenige şükür, desolukta olsun. Şartım görüp oldu. Siz işiniz karayız, bulut yardım beremiz dedi. Koynum
Kudağa şükür bana berdi. Berbe uşa sözümenle kançalık tolkunları ile oturduk. Daima şükür bizde arzumuzdu nime kılgan adam var eken de süyündüm buna. Daima şükür, çeksiz şükür. Ben öz düşünüp döken prezidentimizge şükür. Taşıyıp gel şunçalık. Жақсы адамды бізге жөнетіп, екі жағыз бар, оны тазалап, бізге оқшан адамдарға түсініп, жардам бергендерге чексіз еле шүгір, Аллаға шүгір. Ошо Мосул астына барганда, ондан башта бир келип көргөн экен, биз жок экенбиз. Билбедим дейм, таңгамал болгон экен. Андан кийин баргандан көрүп, түшүп көрүп, атайы келди. Кандай немеңиз? Жерде жашайсызбы? Канча жыл болуп жашагениңизди Аллахка сурады. Şonca jıl yaşasam bir bende onu barıp sırava dele bizde. Bir de sizin cana meruz etkende bir de bir boğmuş yaşatağı de oylaştı o. Şonda çok adam katarı görüşpey жүрüştü de çındığına etkende. Meruzga şükür, daha şükür. Deyse olukta olsun. Düşündü de. Satığa jetsin. Rahmat. Şonçalık yerden beri işte. Hazır çalım öküz, kızım, iki balası mence şeyiz hazır. Vaganda yemile kudu şantıp yaşap jirdim. Şu kızım bilen, kızım uğurup, katlara korup, 1,5 yıl jattı. Turasını esen, vraçlar bilbeybiz jakşı oluşuna. Barçaqa tayar turun dedi, onda jindi olup kalayın dedim, onda köçede öyle kalıp kettim. O yaşayan üyemeli oyuma kevedi, şu kızım da öyle kalıp kaldım ben. Allah'a şükür daha kaytıp verdi kızım da. Ballarga özüge ege bolsun baldarım dedim. Baş bol öyle yürüversin. Şoğa şükür hazır. Dişini alıp geldi, daha şükür daha.